yakoze akazi gakomeye cyane hariya. Tukaba tugiye kubona witwa Ilbudu Liliane ugiye gukina na El Hamri Yasmin. Aba ni muri kategori y'abakobwa. Aha, Yasmin nawe twaramubonye je ko n'umukobwa ukaze cyane. Yasmin ni umukobwa ukaze, ni umukobwa ufite speed, ni umukobwa uri determiné, ni umukobwa ufite force uri kandi no afite na physique, nicyo kintu kituma uyu mwana wa Egypte ashobora kuza kwitwara neza kuko afite physique, afite souplesse, afite ibintu byose bishobora gutuma abasha gutsinda iyi match. Aha naho nkeka ko uriya mukobwa uburyo ashobora kuba arimo aramwima espace nawe. Arimo aramwima espace kandi arimo aramutayiminga, ashobora kumwiba inota rimwe nawe ugasanga uyu mu Egyptienne biramugoye kuko urana ko ukuntu ari pose uyu mwana w'umukobwa muri Burkina Faso, ukuntu ari pose bishaka kumuha chance yo kubasha kwitwara neza. Kuko kimwe mu bintu twagiye tubona abanyamisiri bagira timing yihuta cyane, akabanza akaguteramo inota deja ukuvuga ngo amaze kukwentimida mu mutwe, amaze kukwamburuya, urabona ko bishoboka ko watsindwa. Bishoboka ko watsindwa. N'ikindi kintu aba barabu bafite, hari uburyo ashaka gukubita ikintu kidasobanutse ariko ashaka kukwereka ko akomeye, akagukubita ikintu kikakwenerva cya kikagukura muri modo, noneho akaba yaprofita kugira ngo agutsinde. Bisaba rero ko hano muri finale, match iri finale, bisaba ko waza gutayiminga, ukazunguruka, ukamwihorera, ukareba, ukamwetidia kabisa ku buryo uza kumwegera umushakamo kanota wirukanka, ubundi ugahita umara ikibuga ukakimaza amaguru. Buriya ni wimetero, yitere ni nini, uri umuntu w'umuhanga ushobora kujera inota rimwe ukarijera kugeza urangije. Aha, munya Burkina Faso nawe Munya Burkina rero hano ashobora kuza gutsinda uyu kuko deja inota rye yaribonye. ntagarabona inota, ariko ikintu ari gukurusha ari pose. Umu Egyptienne wabonye inota rimwe ariko ari kumukoresha amakosa menshi, ari gukoresha umu Egyptienne amakosa menshi ku buryo amakosa bishobora kumuviramo kuba nk'uko byabereye wa mwana wacu Fisto. Amakosa iyo abaye menshi bashobora kugupenaliza, baragupenaliza bakaba banakwirukana mu kibuga. Ibi rero bikaba bishobora kumerera nabi uyu mwara wakomeje gukora amakosa. Inota rye rimwe rishobora kumupfiruza. Ariko ahangaha ndabona amasegonda arimo aragenda arangira hariya, kandi mu Egyptienne Yasmin aracyafite inota rye. Niyo ya tekinike y'abarabu bamekinga, ashobora kuba gushyizemo akantu, noneho urabona ko noneho yarekeye no kwataka, yiturije, nta kibazo na kimwe afite kuko yatsinze deja. Afite akavanse k'inota rimwe, ubundi ariturije, nta kibazo yifitiye. Buriya no kwataka yanabireka, yashaka akaniruka. Buriya mu mategeko ashobora no gusohoka mu kibuga akiruka akakirenga, kuko bahita baguhana ko baguha akavertisimo ko wasohotse ariko ukaba wajugunya iminota ukaba wayitaye. Aha muri finale rero bisaba kujwa n'utwo tuntu twose kugira ngo ube watwara umudari. Roje, kimwe mu byo nabonye kubarabu ni lo mental, uburyo baba biteguye mu mutwe ubwabyo, baba bari hejuru cyane kuri niveau y'abandi bose twabonye. Lo mental cyane irakonta. Niyo usanga kenshi muri Afrique Noire itwica, lo mental yacu ntabwo biri prepare neza kabisa. Ni nayo ituma dukora amakosa menshi, nayo ituma tutabasha kumenya ako kenge ko kujera, ni nayo ituma buriya nuko tugira amahirwe hano nko muri Championnat d'Afrique abantu bafite amapuru makeya, usanga bahere nko muri kimwe cya 8 bagahita bamanuka kimwe cya 4, ugasanga umuntu abaye atwaye medaille akinnye match 3 cyangwa 4. Ariko ushobora kugera ahandi hantu muri championnat nini abantu bahera nko muri 32e ya finale, bikagusaba ko uza gukina match zigeze ku 8 kugira ngo ube qualifié kuri finale na match ya 9.